Fond jedinstva pravoslavnih naroda, a ovde u Srbiji dosta radi sa decom. Imamo dva konkursa godišnje, to je za Uskrs i za Božić, znači u kojem učestvuju deca cele Srbije. I kod nas u fondu ostala jedna zahvalnica koju bi trebala da uručim gospodinu Dušanu kao predsjedniku Svetosavskog jedinstva. Konkurs za danje slovenske pismenosti obično radimo sa pravoslavnim dečjim časopisom Svetosavsko zvonce. I tu zahvalnicu ne bi volila da uručim Dušanu u 2014. godine, a nek dobije ove godine, da bih sledeće godine isto bio onako spreman da pomogne da deca iz cele Srbije dobiju svoje zaslužene poklone, a ja Dušanu uručujem zahvalnicu. Takođe, ja bih volila da ovde na scenu se podigne gospodin Velimir Radosavljević. Ako je gospodin Velimir nije ovde, ovu zahvalnicu ja predajem isto gospodinu Dušanu, pošto je on član Svetosavskog jedinstva. Zahvaljujem se prvenstveno i Ruskom domu, direktoru Ruskog doma koji je u startu pomenuo Svetosavsko jedinstvo u pozitivnom smislu te reči. Što se tiče pravoslavnog fonda, Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, zahvaljujem se i predsjednici Srpskog ujedinjenja, zahvaljujem se i Stanislavi, sa kojim sarađujemo odlično na svim poljima. Što se tiče tog groblja, mi smo se odazvali i krenuli smo patroliranje, čisto da upoznamo javnost, krenuli smo patroliranje po celom Beogradu, a između ostalog i čuvanje i srpskog i ruskog groblja, to je za nas isto. To je ona tema malo pre koje je gospodin i svi koji su pominjali, to je pravoslavlje, patriotizam, to nije šovinizam. Mislim, ako neko smatra da smo mi šovinisti, nema problema. Mi ćemo uvijek dokazujemo ovako da nismo šovinisti. Tako da se ovim zahvaljujem, a htio bih samo da uručim i ja nešto vama, ako imam vremena, i gospodinu direktoru za današnji njegov lični praznik, kako je rađen. Samo. Ovdje ja bih pozvao samo našu jednu dela Svetskog jedinstva sa Kosova i Metohije, da oni lično koji su došli sa Kosova i Metohije uruče svoje delo zahvalnice. Ako dozvolite se predstavim, pomaže Bog braćo Srbi i sestre Srpkinje i braćo Rusi i sestre Ruskinje. Ja sam Veroljub Petrunić iz Kosovske Mitrovice, tamo živim sa svojom porodicom, potpredsednik sam društva Srpsko-Ruskog prijateljstva Kosovsko Ognjište. Za sve nas zajednička jedna emocija, izuzetno sam uzbuđen što sam ovde, donosim vam najtoplije, najiskrenije pozdrave sa okupiranog Kosova i Metohije, svih članova društva Srpsko-Ruskog prijateljstva koji žive na Kosovu i Metohiji. Mnogi danas na Kosovu i Metohiji znaju za ovaj kulturni događaj ovde i gledaju na majku Rusiju i na istok i na sve vas ovde kao jedinu i poslednju nadu za izbavljenje i spas pravoslavnog srpskog i ruskog naroda. Želim da se zahvalim direktoru Ruskog doma i da mu čestitam rođendan i da predam jednu zahvalnicu zato što ste učestvovali u organizaciji odlaska dece sa Kosova i Metohije na edukativne omladinske kampove da se druže sa ruskom omladinom. Hvala.
Želim da se zahvalim i gospođi Nataliji Kocep, Međunarodnom fondu za pravoslavnih naroda u Beogradu. Da se zahvalim Dušanu Đuriću što nas uredno obaveštava predsjednik organizacije Svetskog srpskog jedinstva, a naše društvo, kao i mnogi drugi organizacije, su članovi Saveza Svetosavskog jedinstva. Uredno smo obavešteni o svim događajima koji se tiču srpskog i ruskog naroda i želim u još jednoj emociji da se zahvalim. Nazvaću vas ustanička devojku koja razumete sve naše zajedničke emocije, nade. Hvala što ste probudili u meni jednu veliku emociju sa pričom o Miški Tengski, jer sam ja bivši oficir koji je ostao da živi na Kosovu i Metohiji i razumem izuzetno tu vašu priču. Hvala vam na tome. Hvala svima. Da Bog čuva, najti ruski narod u Srbiji, vidimo se na Kosovu i Metohiji. Hvala vam naučnim radnicima i to se zaboravio da se zahvalim. Vi ste pregaoci i čuoci ove kulture. Hvala svima. Samo da se zahvalim u ime cijelog svetskog jedinstva i da za ovu istorijanje propustim da ostane u 2014. Zahvalnicu u Ruskom domu. I uručit ću... Hvala lijepo. To je zahvalnica Stanislava Razumavskaja za uspješnu saradnju Unika kulturnog Međunarodnom fondu jedinstva pravoslavnih naroda, gospođa Natalija Kocep. Studentskoj organizaciji imamo kanonu koja prati sve naše aktivnosti i koja je toliko tribine imala u ovoj godini posvećena i Rusiji i Srbiji i ukazuje na mnoge greške, tako da na kraju bih samo da se zahvalimo delu Svetskog jedinstva koji se zove, sada ćemo zvanično reći, Crne strele. To je deo koji pripada Svetskom jedinstvu i koji patrolira sada gradom Beogradom, a od pre 3 dana smo napravili program pa će biti u svim gradovima Srbije. Tako da pozivam htio bih svima se zahvalim noćas na ovom prijemu. Dame i gospodo, braći i sestre, ja sam Vladimir Savić, osnivač kluba borenja Tim Crnim strelama. Pre nekoliko godina kad sam osnovao ovaj klub, kao roditelj, imam 2 dece, radeći svoj posao koji uopšte nije lak, a to je policijski posao, zaštita svih naših građana, pokretne i nepokretne imovine, počeo sam silom problema. To je nebriga o deci. Prvenstveno deci koje je na ulici, deci bez roditelja, deci i ženama žrtvama nasilja, porodičnog nasilja koje je učestalo zbog svega ovog, do sada što smo čuli, ekonomske, socijalnih problema koje prate naš narod i našu državu. Pokrenuo sam sa svojim prijateljima projekat Zaštitimo sebe i drugi. Cilj projekta je bilo da decu sklanjamo s ulice i okupljamo u sportske sale. Nažalost, danas je sport jako skup. Ono čime se mi bavimo, pokušali smo da prenesemo na njih. Jedan manje na ulici, jedan više u sali, znači jedan život spaša. Zahvaljujući svojim prijateljima koji su ovde noćas među nama, gospodinu Srđanu Ratkoviću iz Vršca, gospodinu Siniši Garčevu iz Renjanina, Goranu Glovajiću iz Renjanina i Ivu Joviću Jovićetu, mom treneru, mi smo pokrenuli niz humanitarnih seminara koji su do sada određeni i koji će se tek odraditi. Cilj samog projekta jeste da u današnje vreme, kad je novac
prevashodno najbitniji, pokažemo da su neke druge ljudske vrednosti još bitnije. A to je ono što svi zanemarimo, da pogledamo jedni druge i da pomognemo ovoliko drugima koliko možemo. Zato ova zahvalnica za mene i za moje prijatelje ima posebno značenje i ovim putem želim da se zahvalim i Dušanu i svima vama ovde prisutnima što smo noćas ovde. Hvala vam još jedan. Hvala i vama na saradnji i nadam se da ćemo nastaviti da proširimo na ostale gradove, a sada bih doručio samo rođendanski poklon direktoru Hrvatskog doma. Ovo je naša člana Svetskog jedinstva, radi se o Nemanjićima, duhovna, srpska i kulturna duhovna baština, pa sticajem okolnosti, večeras je baš na tu temu i ovdje imate dosta sve o Nemanjićima, pošto mi Svetosavsko jedinstvo, kao Sveti Sava, Nemanjić i tako dalje, pa to je čisto neko uspuno baština. Hvala još jednom. Za našu prijateljka, veliki dopredas. Hvala ogromno. Hvala vama. Hvala vama.